la amanzi aphumile usurekhoda asuya kula ndawo hamba ngicela amanzi mlotsho nje aphoda songajiki uyachama uyacela ama mic nje France urekhoda France afa sure mana skippi mana yasesikhipha kumele kusali icream tartar yiyo kumele ibe yinathi awufanke ekuthi uncle awe mtshana Twana amnandi ikhipha lapha fresh nandi siyezwakala green nandi sizijayela icream tartar yeah Christmas festive time utshwala besintwini mtshana angena azule into embowayo danki siyabonga welcome to indaba zabantu mina ngithanda ukuzikhuluma sikhona apha emakasana emagogwe notice sizipholele sizijilele mphethu angela chuks tshengisa abantu amaflate ukuthi singaphi tshengisa abantu amaflate ukuthi sisemakasana yeah utshengisa abantu ama streets bebona ukuthi exactly singaphi kuyenzakalani lapha esakhulela khona thina emagogwe notice wakhulela khona la akhulela lapha ngazalelwa lapha mina 2915 2015 emagogwe notice kathi imbiri Pajazi lilokishe eligudu nje. Lilokishe elikhulu amalokishe amadala la. Amadala. But kulento esiyenzakala lamanya simbi. Kulento esiyenzakala eMagogo North into ukuthi indaba zabantu ngithanda ukuzikhuluma. I think last year around this time kwayenzakala ukuthi abathi ochomi bacaphulana khona kwaba lokugwazana omunye umfana wasedlula. Into engekho right yonke le. Wayizwa indaba nene? Ngayizwa but engangikude. Wokude. Bonga. Ngikhathana kancane ekhaya. Hey. So also la izolo and kuvuka kuyilamuhla la izolo futhi la izolo khanga ntulo omunye abambopheleleyo bamgwaza ngama screwdriver live uzula indaba khona yeah uzofakaza awula muntu obotshiweyo manje mniki mic awula muntu obotshiweyo lapho hlala mbijana mlotsho ngene mthombeni ngena lapha ngene center la hlala center uzibambele mic uyesabi ngena phakathi khona Esabi. So mthombeni ubukhona you witness this thing. Uyibone kahle. Uhambe njani? Ayizwi. Ngikona Okay. Uhambe njani? Ngogweja. Bengikona. Bebebangani ubona vele bebelanda umazayiwana uhlobo dlibhawo nomntaka GC ando wabulawa vele bebezo attacker yena bacina bekwaza abantu ngatsho mina uyavuka evile okay ambulance yaphuza ukuphangisa hesh bengikona ngathi mina nami bangithi mbijana ngizama ukulamula into embi kangaka madoda kubangwani Mthombeni hayi into zomhlaba ngama drugs iqha into ehluphileyo you're right into esukeba inkinga wona uthi problem ngama drugs iqha konokana so because problem is time maloma we will not be having ama deaths happening every now emakasana hayi ama deaths every never so ufuna uhambe njani Mthombeni babotshiwe uhambe njani obele sibedlela babambe 2 laba bafikele khona babanje izolo nabona bebabambe bonke abakabanjwa abanye ndamze mangambulala bebe yebo ngogweja kumanzi egangene bawona bani bobo kulobunzima la kulobunzima siyabonga Mthombeni danki Mthombeni akuchayela si cream tartar shayi cream tartar ya siyawezwa amabizo uyawuzwa mtshana bathi yini ingca
ngelinye ibizo lelo hey simthatha ya siyabonga Mthombeni Bobo Mthatha mina ngishapile how is it long time no see hayi khona sure kabi kube lesithu benzama ukuthi ngikhulume lo Mthombeni lapho wayifaka wathi ifahla yananzelela yeah so kuthiwa athi last year lapha kulomfana wamgwazayo wabhubha emakokeni yeah exactly yeah umthetho bangenela into yankhona yabakhala mzababonga sibili ukuthi abomthetho bangenelile Yeah. yezakhamizi abafana bakhuzu kakhulu then izolo ngoba kwenzakala futhi same thing yeah ungasichazela kabanzi ya indaba lesike sakhala mina sike sakhala lo Farai lo ama residents sathi kubuye abantu bama church kubuye abantu bema church ngoba imimoya le ikhona Bezocleansa. uyakhayela bezocleansa ungathi uyakhayela umfana lo wachonayo inyanga yona le futhi isemnyanga le Semnyanga uDisemba yona le December yo so besikhala abantu bama church ukuthi bebuye bezosilungisela saku ignore kwinto lokho sakukhuluma ukuthi abantu bama church bebuye so kulo baba esike sakhuluma naye ohlala ema-area ka boys ngale ngeobhubhile ukuthi hayi nasezabiza abantu bema church sibe sizolungisa into lezi ngoba into le akuzange kubele into esayenzayo asakubele into eyenzakalayo so watshona abantu so next year sabe sisakhala futhi same thing ngento yena le but thina into esikhalela ama residents ukuthi aseze njako sokusile umuntu orentisa ugweja ezindlini sikuvaleni inkokhela umuntu orentisa ugweja ukuthi thina suka sithanda imali njabo le ndoda nyali mina lami ngule ndoda ugweja yathi $60 irent uyakunika $80 ngokuthanda imali okay so thina nje sifuna ukukuvala njengaba kosokusile ukuthi hayi umuntu orentisa ugweja kungabi le sokuza into emele sihlalele phansi yona le okay ngoba ayilokishile nje lincane leli aso into engasihlupha uzaba mazingani uthi ngugweja ngoba bavuka besiyesigwejeni besuka behleli Sabe sokunzima kwasoza ukutshela wena uthi uzukubona ukuthi ngugweja ubona ngemisebenzi nale esikhuluma ngayo kakhulu mali mali sitholakele kumbe sokuliwa yabo so into esuka ibe nzima kahle vele ngathi nje isizwe sethu esamanje ubuntu abusekho kakhulu ya ngoba umuntu kaphonga ufa njengantwa yimbuzi umuntu asombuzi yabona sebefika esigenzo lalesi uhambe njani lapha abafana laba ngendlela mina lami ngisokhona into lapha inga alizamucha inga uhambe njani mina ngendlela engizwe ngayo ebafaneni abafana laba amabizo ukuthi ngingibaqanga lo movie lo oshonile yani becabane lo mfana omunye nalo sebotshiwe lo mfana osebotshiwe one nalo ubehlala lapha emakasane obotshiwe right so bombo 4 ekseni uma besitsho wamgijimisa wafika ngapha emakhasaneni ngamfana lo obotshiweyo yangazi ukuthi beberobhane ngaphi anya bengiqamba amaka but bese ngizwile ukuthi beberobhane ngaphi so wathi efika ngalo umfana lo athi emlandile uhlala ogweja bahlala ngaphi next door la so bathi hlala next door mdala umfana lo athi emgijimisa lo movie bafika bavusana ukuthi athi imthathele ifoni bathi kuyenzakale nangikwazi so laba babebona ukuthi hayi umfana wethu lo makhelwane wethu sengani uxabana lo yikho kuphuma khona abantu bona lapha bona laba babulela umovie so indaba into engizwe kanjalo ikuqala ukulu lwana aba last year was not a silly thing into encane nje yaba last year it was a silly thing abantwana nje but into yakona kwagcina kufa umuntu futhi abantwana labona ngohamba ngoko indaba kaMchina wayebangumchina ukuthi ya lapha kokuyigame nale yabona yahlasusa emashop so akusela shop ungena kumchina ngohamba njani lapha nakwama emalini zona lezi emachina into yazabantwana ama coins zona lawo so into le yahla solvika sakhiphani umchina lo so into yakathe silatha sithi kube labantu bama church bazokliza le ndawo ukuthi sizoklinza le ndawo into lezi ahlalisi bakhona so wathi sakhuluma lo residents ubaba uFarai
but abadala bevuma ukuthi hayi kumele ube labantu bema-church so nguye chairman we-residence we-residence bethi sakhuluma layo but lawo wakukhuluma layo ukuthi akuba le nto enje so lokhu sengakathathi le nyathelo naleli lezophi izakhamizi ziyangenela hayi kakhulu hayi intula emagwegwe bayithi nasi nca bayithi nca baba ungathi ungahamba ungatshanga inca uboni ke ya iyazwakala leyo mtshana ngiyayizwa indaba ebuhlungu manje ya kakhulu mtshana indaba engekho mnandi indaba ebuhlungu iproblem kakhulu ngama drugs that's where the problem enkulu lapha ekhona yes so malume bayithi cha othiwa icha ngizobethi cha malume how best can we approach indaba le yama drugs lindaba enzima because this is not singathi singeke sithi Magwegwe North issue and this is a national issue, national crisis. Okay. Ungayinanzelela abantu bethu bastika lapha phandle la. Ungazuye kuliphilokithi kade sibhoda kule ndawo le ndawo konke kusebenza idrug. Angazi ukuthi mhlawumbe bafuna ukuhlala high bedakiwe Thombeni mana. Istress sokuthi akusetshenzwa. Wena uyibona njani njana ngoba mbona ngani maybe mhlawumbe sasithi thina safunda kudala wawuthi ungaqeda ufunda umelela ama results even ku form 4 lapha. Uyabusuqhatshiwe kukhona uyabusukwenza mina ngiyakhumbula mmele ama results ngangiqhatshwe e-trade fair. Already ngase mvele mbamba ngithi lami ngisadlinde something but khona ukena it is pressure nama kusela into enjani engiyenzayo yabo but manje ungabheka manje kuba blind laba bethu laba abatwana manje ama2K anti bathi ngama2K kunzima kunzima bahlala ema-preaching waze ahambe esikolo umntwana umhambise esikolo afunda ubhadala inkalata zemali akula msebenzi yes so issue le is a national issue it's a national issue so taba umthetho lezakhamizi kabangenele hayi kakhulu uyithile umbhobo lapha ukuthi babiza be-church kungani kuyaklinswa kakhulu ngoba la kuNkulunkulu siyamdinga kuyo yonke into esiyenzayo la uyazi njani hayi kakhulu yes bayithi ukuthi iqhale ingane yami iqha engathi ya relax kancane ngoba iqha isiqedela abantwana ngoba sisishayela iCream Tartar yindaba zabantu and then malume yazi kule ndaba enhlala siza kubuza yona ezingakubona akubuye la mtshana but one day angeniza njani ngizabuzwa uzithanda indaba zabantu indaba zabantu angizithanda but le malume is always fascinating me ukuthi wena wabona inyoka lane esabisayo eluveve kwabanda uMasilela ungangikhumbuzi bayibiza ngokuthiwa uMasilela bathi uMasilela hey lana inyoka lana hayi uyibona uvela ngaphi vele ndoda ngiyibona ngiphume eBhawa 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 iMasilela ngwayo phume eBhawa lapha eMasilela ngihamba lo mfowethu umthandazo uDawo usibanda masiphuma lapha uyabona sidlula kulomunye umdalo uyalima la umdalo uyalima ulenja yakhe eceleni kweBhawa lapha okay anyambona umdalo uthi hayi la mothi nihle ndijoyine songani sokunjani songani sokuntambama hayi lami kudala nisebenza ithi ngiyelahla phansi ijokwe okay masijampa lapha ngathi kulamanzi antsho isifula vele sesuwa sijampa lapha siyazihambela hey ngothi ngeke ngithi khaye ngoba linyo kombuza ngayo le hayi wayibona live hayi mtshana sonyoka liya hayi but yinyoka enjani abanye bathi bayithi inyoka yesiko ngoba izake iharase umuntu ezake ihluphe umuntu lami ngavuma khonapho ngoba liyani inyoka mawuyibheka ngamehlo kahle uyabona ngani ubona illusion uyabona umfasimba uyawazi umfasimba queen mawungabheka ethareni ilanga lichisa imirage uyabona ukubonayo angathi ubona amazi from a distance phezulu kukhona okungani kuyenzakala phezulu lapha mtshana kwakunjalo yazi mtshana masithutsha laphana siyazikhambela umthandazo phambili mina ngisemuva umtshana lo lenjake basemuva okay basemva kwami yazi ngizwe ngani kuyahuba nje kancane atsho kusetshanini la mawutshana into leyani isiza mtshana man ip area exactly ip area kwampana eceleni kweBhawa mawukhuphukele kwabalala ip Bhawa Masilela Masilela ngwa okay mangikhuphuka so siyakhuphuka nje isongani ukukhala nje utshani nje yasibuza ukuthi kathi lokhu kuyini lokho mina ngikhangele emoyeni ngithi mhlawumbe ngizobona iframe machine angithi mambheka phansi lapha mbona into about 5-6 meters ayinto eminyama baba ngaliviri into yeza ndoda vela inaki lu zange khona ukuvusa ikhanda yazi ukuthi inyoka nyavuma mayihamba it hisses that hissing sound ukuthi yabisithi uyabusizwa uthi vele yayizikhambela nje etshanini ayizange ibheke sonhlathu
manje inhlathi ihamba straight yes lana mtshana yekhambo kwenyoka vele ngitsho polepola igijima ya yona ingangomlenze wami uyabona umlenze uthi unganayo ithale ya baba vele ngitsho ukuthalaza yazehlela ngesifula manje laba sikhamba lomthandazo undoda nana chibilika buya ngigone yazi ngizama ukuphunyuka so phela ngabona iphushini lami mtshana lisemoyeni asibuze lifike live lifika njani iphushini lami emoyeni wasugijima phela khona yazi indoda ngagijima uyabona ezindlini ezikhangele igangalelele emasileni ulosiparo wami ohlala laphana mawumazi usiparo wami uformer MP uRich Moyo maye thutsha kwambana uhleli laphana kugeza imoto yakhe ngabafana nje ozi xa begeza imoto liyana bathi usiparo ubhekile laphana uthi yena mhlawumbe mangigijima phambili mina kuyaliwa gijime mtshana laphana ngigijime acha ukweleta hayi izothuthu hayi sipare buya ngapha yena sitshela lo muntu ongigcojanisa kuyaliwa mana ke uyabona akhe uthi wabona ipatapata lisezana mtshana ngalibona ipatapata lami emoyeni about 3 meters of 4 emoyeni but ukuthi ngeke ndinake okay ngoba lapha wafanele ngigijima mana siphongo update umphakathi lapha sithinje isetting lethu ngoba izulu selizina so umphakathi chukutshengisa umphakathi ukuthi iweather njani uNkulunkulu muhle usezela kuhle abalimileyo this year vele yinala yodwa ngeke kumnandi afa Thwani hayi fresh but awabasweli laba abafuna ukudla kwabanye hayi phela kumnandi vele kuvuna so malume wona uthi lapha nasugijima ipatapata seliqongile ngagijima ndoda yazi ngithe ngigijimile yazi ipatapata ngalichiya salandelana lo dawo mina phambili udawo emuva but lo umdala lo wamagambutha ngazi ngoba nguye umuntu engangiconsent ngayi igambutha ligijimiseke yawe yazi ukuthi mawugqoka igambutha ndoda uyazi uyawufaka lo muntu othwele how many kgs kwami ukuthi ugijime kahle but intense qeda lapho ngabona usiphathe lapha namayiqeda ugezisa imoto uRich isiphathe siyamleya ngu-MP leyo wayigezisa imoto ebafaneni bakho ozi lapha uyabona ngiyabuya ngiyagijima lapha ngixotshaniswa ngumuntu yena ucabanga ukuthi kuyaliwa uthi buya ngapha sibane ngathi hayi kazi yena uthi ucabanga ukuthi ubanje inkunzi vele abantu bebivele mbanje sizuseluveve vele baba ngagijima ngiyanga la kuye ngagijima ngaze ngabreaka undoda lona othwalisa inhlabathi wama-truck safika sama nondoda lona sabeka iphika ngesikubonileyo asange sidiscusse asange sikhuluma ukuthi into esiyibonileyo but maybe after 30 to 45 minutes ngibona sicabanga ngephathaphatha hayi ndoda iphathaphatha lamlingana iphathaphatha lampela ngeke ngikwanisa ukuhamba sensizwa manje ukuthi inyawo sezibuhlungu gijimile phela lami evandlabileyo sihamba safika salidobha iphathaphatha from that very day anzaye ngiphinde ngiye emasilela ngizela ngathi angiye madoda liyani inyoko ongakayiboni wathi ubhuru wami ulakhi wathi mina ngiqamba amanga ngazithulele yena wayengaze akayibone hayi wayengaze ayibone ngathi hayi uright akuphelanga iviki ngifuna umlande mtshana wami umbuze kahle ayiphelanga iviki wavuka egqoka idangari yakhe eyikhakhi angikhohlwa leyo into wayesiye post esiyakochigumira uthe evela le kwampana after masilela nxa uvela le kochigumira kanda kudlula entembeni athi adlula entembeni subuya subhekanele masilela kulo iTemnas lo hawu yadlula iTemnas jana kula mabanana lapha amabanana mawula kula mabanana lempitha ngoba eceleni lempitha eceleni ya zathelekana kwamba wazibonela live konke ayikuphikile wabuye eginqile manje uthi yena wayithi nxa egijima ngani ugijima udinda wandawo inyoke lokho ayibona eduze ya eyibona so nani into leyana but it's harmless that's not harmless it's harmless ngizothiwa izake ihlukumeza nami ngikhula ngakhula kuthiwa kulomasilela but I was always telling myself ukuthi abantu balamanga semvuma manje ngoba ngayibona phela ngizokuthiwa abadala beke baxoxana bahlangana eBhayitholi laphana kwathiwa sambe seyidinga bethu masilela yes ababelamanga kuthiwa bahamba manje malume kuthiwa bahamba bayibona umdala kuthiwa umdala umdala wayibona wapho ukuthi wathiwa wonke umuntu wayefika ayibone wayephenduka kuthiwa abantu bakuyela ngama-1-1 vele lena uyakutshela uzatshela umuntu okubonileyo olenkani vele othi kayibona nguzasale yibona akusinyoka yokudlala leya lala inyoka yesiko but I believe mina esayibonayo ngabazulu abazukulu bakamasilela ngoba lina yina abazukulu layo ngayibheka kahle lesikhathi silesikhathi leyani into leyani okay so malume lesikhathi ayizaki ihlukumeze umuntu hayi kasihlukumeze lutho asasesisho history nje ginywe inyoka leyana kumbe njani yona kahle kahle inyoka leyana sonhlathu phela that's a black mamba okay but the size now
ngoba yona ngizwa abanye besithi hayi kuthiwa ngamalinda inyoka zendawo. Yeah, I can say so and you can say that again. Ilinda inyoka etholakala one and the same place. Okay. Asonyoka yokudlala liyana. Asonyoka yokudlala. Hayi, inyoka yabantu abadala. Mhlawumbe encengi lenhlanhla. Uthi kule notho yakho enye. One of chosen one ukuthi ubone liyana inyoka. Kule nyoka yakho, kule notho yakho enzime inyebo yayo. Yeza. Very very quiet snake and ufuna ukutshela something. Manje ayidlula kithi lapha namtshana. Thina uJomlana zathi siqedwe ukuyibona wangidumela so lapha engalahla khona ipushini. Kumbe ngazama ukuraha laye ukuthi ngiphume yiko lapha ipushini elaqonga khona. Do you know ukuthi inyoka lena azange inaka, azange sinake thina. Yakontinue izihambela ngesifuna. Ayizange ihluphe umuntu. Ayizange khona ukuthi athalaza ukuthi kumbe kuthiwa inyoka ingaba disturbed most of the time. Yavusa ikhanda. Ithi kahle lapha kwenzakalani. Nena sengivusa ikhanda. Yazicontinuele. Ngizakudingela lo mthawu kumbuza ukuthi inyoka lena yakontinue senzani. Yeah, sitabanta babi giqika ngandle iviri. Sitabanta abasijayela iCream Tartar. Don't drink and drive. Abantu aba enjoy this festival. Behlezi lo malume uthi lapha. Bathi try yini? Try nca. Uthi nca. Uthay nca. Abantu bebe safe, don't drink and drive. Lizlaxele, lizipholele. And ama-gents, let's stop ama-drugs. Asimene ama-drugs. Yeah, ama-drugs asimene. Yes, kamalume i-team yakho these days yenza njani? I-team yami yenza kahle. Utsho iphi mtshana phela ama-team ami? Mina ngithe yakho eGwabalanda. Hayi eGwabalanda Timers. Siku-off season mtshana. Siku-off season mtshana. Ngesande vele enza kudinga ngoba ngilama-awards. We didn't play well. But uyazi lawe ukuthi even singadlalanga kahle, there are some excelling players kunjalo mtshana. Yes. Ngesande lathi sithi senza ikhisimusi lethe lihle. Ngama-awards ayemakasani. Ayemakasani awe-Corps Timers. Yebo. Ama-Timers ya. Aswi. Ukuthi lathi sivalelisane kahle mtshana. Sizafaka ama-details abantu sixhumane. Thank you siyabonga indaba zabantu podcast. Don't forget to follow, don't forget to subscribe. Mphethu Uncle uThutsi sishaya iCream Tartar. iCream Tartar mtshana. Yeah. Kodwa batshana lekele abantu bethu bayekela ama-drugs. Bayekela ikha, ukuthiwa ikha. Yeah, ingathi ikha iko right. Tango.